Itapik ko itang malam is how to overcome discouragement. Okay? How to overcome discouragement. Foundational verse tayo, that is Psalms 42 verse 5. Psalms chapter 42 verse number 5. Okay? Psalms chapter 42 verse number 5. Okay. Una na dito why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the health of His countenance. Una na apay amapasag kaman, o kararwak. Amuyo ti may sa nga karigatan ti may sa Kristiyano, haang nga di ka adat problema na. Day pan nakaupay na kakabsat. Kasi uray adot problema, nuhaan ka nga maupay, awang problema kang ka. Kas ka natay lugan, uray adayot papanam, basta ada gasolinam ken reserbam, awang problema. Ngem no adayupay papanam, ket agsig signal, deta gasolina mon iti empty kakabsat, ket adayupay tagasolinaan isut dakkel a problema. So I hope you will realize that when it comes to discouragement, tiarig na gasolina. The real problem is not having problems. It's losing your courage. So nga ti losing courage, deta ti makuna nga discourage. Awatan nyo kakabsat? Deta kaya na sa unti discourage. So nga kuna nagat, apay amapasag ka. Hanak ko na nga, apay nagadut problema. Saan na ko na? Apay awan makukwarta. Hanak ko na. Apay nga jak mabayadan dagiti utang. Hanga di ti question na. Hanak ko na nga, apay nga adut saksakit ko. Apay nga ikuskuspil nak ti tao. Hanak ka ti ko na nagat, apay amapasag ka. So really, it is not the external situations and circumstances that's the real problem. It's losing heart. It's losing courage. So I would like to address today how to overcome discouragement. Let us pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. I know that many of us are strong-minded, strong personality. Ngam apo, haanlaeng nga kinalaing ti kasapulam iti biyag, adul kada kami no may panggap ti problema na kapoy kampelang apo. Pabaling nga dapay digiti samyam mo nga prinsipyo ti Biblia no kasanong overcome me dagiti challenges ti panagbiag. I pray that this message will serve as a wonderful guide and weapon nga panglaban mi no umay kadagiti panunot mi ti panakabanlog, panakaupay, ken panakauma. Bless us, Lord, this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Now, ti una, no may panggap ti panang-overcome ti discouragement. Ti umuna kakabsat, nga kayat ko nga idasar kada kayo, ket anada, dagiti posible nga rasones, wenno gapo, anat pakaigapuanan na nga maupay tayo. The causes of discouragement. Kat kitaan nyo, baka may sa kadigitoy, iti rason na nga madis-discourage ka. Mabalin nga, ipilpilit mo lang ti panagbiag, agan anos ka, ngam ije kaunggam kakabsat, mapugpugsat kan. Kat kitaan tayo man, anada digitoy nga causes iti discouragement. Mabalin nga i-consider ta ida nga wait iti panagbiag. Dadagsen. Oo. Wenno bakbaklayan nga dadagsen iti panagbiag. Diba? Talakakad mo ti magna nga dabagbagkatem kakabsat nga dadagsen nga load wenno bagahe. Kasla idi first time da Pastor Dennis nga ipasyar ko di Hong Kong. Isudagan Pastor Bear. Kat saggagay sa kamlat luggage nga napan kakabsat. Siya, Pastor Dennis, ni Pastor Bear,
ken ni Ma'am Kay sa Nikiyon, 5 kami. Sa Gegaysa kami, 5 nga bagahe. Ken sa Gegaysa kami nga hand carry. Amuyo ka di nga di agawid kami kakabsat. Sa nga pulot bagahe min. Agasam deta. Sa nga pulo ti bagahe mi. Ket ni Ma'am Kay isuna iti mangay aywan kinikiyon. Kasano nga di sa nga pulo ket idurun mi nga tanlo siya ni Pastor Dennis ni Pastor Bear. Agasam deta kakabsat. Diba? Tapos idi mapang kami iti Macau kasi Macau iti flight mi from Macau to Philippines. So Hong Kong to Macau. Nagsakay kam ti bus. At di sango ni Pastor Dennis. Siyak ba? Kitak di jay cellphone kong nalibtawat. Kati, nalabsam mi mutten di mapan ijay ferry ti Macau kakabsat. Mapangkamot di airporten. Agbalawa ko na ta. Airport mo deto yung ko nagdisag kami. Po disag mi jay sa nga pulo nga bagahe. Limiklikaw kami nga nagnagna. Nakarigrigat kakabsat no adabagbag katem. Diba kakabsat? You know? Kung nagkat po na yung experience, pero ilek mi kakabsat, katawa mi bagbagi mi kakabsat. May tayo agpasyar kat pinarparigat tayo ti sarili tayong kunakon. So really, kastapay ka dati nga Kristiyano kasi ti dadagsan tayo kat saan lang nga di jay pa nangisakad ti panagbiag. No di kat jay pa nagserbi tayo ti Apo. Iso nga di ti daduma kat awam pulusan tirik na dang agserbi ti Apo. Tadigidi pela dadagsen ti biag kakabsat ket malmalmes dan piman. Ket kasjay ba dapat ti Kristiyano? Pwede bang maging dahilan? So kitan tayo, ana dagiti dahilan ken pakaigapuanan, dagiti pa nakaupay. Number 1 kakabsat, unmet expectation. When adda dagiti nag-effort ka nga nangipursigi iti maysa nga banag ngem saan ang nagbalaygi. Kat talaga nga maupay ka, aya kakabsat. Ako na diti Proverbs 13 verse 12. Ti Biblia kat affirman na kakabsat. When? Pasing ka dan ti Biblia deta. Kuna ti Biblia kat agpaiso deta kuna na. Ngano adda dete nagpursigi ka. Kat saan mo nagunod. Saan mo nga naragpat. Kat di ka nagbalaygi. Talaga nga maupay ka. Kuna na di Proverbs 13:12. Hope deferred maketh the heart sick. Amot kaya na nga sa unti hope deferred. Ti inanama ama itantantan pagsakiten na ti puso kuna na. So hana na meet the expectation. Ngam no imay di tarigagay mo kasla kayo ti biag. Siyempre da tayo, kayat tayo ngano adda digiti nagpursigi tayo kakabsat kat right on time magunod tayo kuma. Kaya lang no DJ realidad kat saan na ma-catch up DJ ninamnamam kakabsat maupay ka. Sino kada kayo ti ay kastat weakness na? Alisto ka data ti pakapunpun siyak by the grace of God medyo nasursurok nga tanggapan. Di kita dumagat di ko kayang tanggapin kunada. April Boy Regino. By the grace of God, nasursuro kon kakabsat nga tanggapin. Nga, if you cannot change the situation, just change your attitude. Amoy di ubing tayo kat no ibaga di kita naganak kat intay lawag ton malam kunada. Siyempre sigsigaan. Tapos nalipatan da. Tapos kunada kat awanan, rabing kunada. Nakasaksakit na ka mo, di ngamin. Diba? Kasjay tayo, diba? So, adda digitjay nga ugali tayo nga nuhan nga nasang natungpal ti kayat tayo, nuhan nga nasurot detay karkarikan ni namnama tayo, maupay tayo. So, no adda kasta kakabsat nga isu ti weakness mo, masapol nga addressam dayta nga banag. Kasi una ni Satanas to kakingkan, bay amlat ang agfaithful deta, amok ti pangtugkikak deta nga tao. Palamlamak, sa kuntuhan ko pagtuluyan, uri kasanot kabayag na Kristiyano, nalakanto lang nga maupay. So nga mo nga agasan dayta nga problema kakabsat, nga alisto ka mapapaay, nga dimam mo nga overcome ti pan nakapaay,
ay kat hangka makaadayo ti Christian life mo Apolos. Number 2, nga cause ti discouragement, repeated failures. Repeated failures kakabsat. No failure ko nam kat setback. Dete, kaslaman natin number 1, ngam dyan number 1 ngamin kat ninamnamam nga saan nga napasamak. Deto'y mat, nakipaglaban ka, ingkarigatam kakabsat, ngam di ka nagbalay gi Apolos. Kana deto'y tinapang ka nagpa-interview ta US Embassy. Kat permiti pa nagsagsaganam, 2 bulan, nga nagurnong katsyaw maning kakabsat. Sa dantula ko na kang ka, sorry, try again next time. Kasla kayat mo nga itumag, de konsol ay kakabsat. Diba? Oo. Pero anangarod kakabsat, failure. Oo, mission failed ka manan. Kung nadagat, ingkanto, agsublikan, deta ibagbagat ka da kayo kat napadasak. Ngam no di panang itumag, awan di panunod ko di jay kakabsat. Awan. Kasi nasurusurok mo't kakabsat, nga no umay ti failure, it's not the end. Ngamhan na mailiba, nasakit mo ta kakabsat nasakit Apay sinord mo ti maipaniko ko nga di na mo't lamarikrik na mo't ten. Kasla di jay may sakit, gaputa balasan, magmag na ijay campus, na iligos nga na ipaliko ko kakabsat, nasakit di jay, timbakder, apukas la awan, ngam patsem kakabsat, iti may sanan, opo nagsakit, kunana di jayan, di nalakayat ti maibabain. Diba kakabsat? Pero ti failure nasakit kakabsat, hanga nasakit ti failure, lalo no ginastusam, sinaganaam, tapos mission failed kakabsat, kat napasamak de dati Israel, idinaabag dati AI, maupay dan kakabsat. So nga ko na ni Joshua, o nga ta. So, amom no kanayon ka nga mapel, question na ram ti sarili mo ne. Kunam no ka ti bagimon awanan, hangko kaya. Anak talaga na ikari. Kung kunam ti sarili mo, makmaksayan ti believe mo, ti kaya ti apo nga aramidon na gan ka, maksayanan kakabsat. Aging gana, nga padi pa nagserbi ti apo, at atrasa mo, apay nga day, nga tao gat, no aday paaramid mong gat, di nakayat ko nada, siguro adot nakapelan na tibiyag, awang bilib na Apolosan kakabsaan. Kat no day ti may sa, nga pakaigapuanan, ti panakaupay mo, amukad ipanubos, kasi ti apo, han naka ipanubos nga agfail, tapno maupay ka. Ipalubos na nga agfail, tapno makasursuro ka. Awatan nyo? Tapno evaluate. Kasla, amoyo DJ Israel, naabak da ka DJ laban ti Imagine, dito Israelites kakabsat, linikos dati Jericho, nagmarchada lang, sada nagpukpukaw kakabsat, amoyot na pasamak, narba DJ Pader iti Jericho, nakalaklaga with the power and miracle of God. That dito ay nakabat-batit, naabak dagit din kakabsat. Agayam ni Achan, anak inaramid na kakabsat, inala na dagitay balitok indulin ako na ni Apo Diyos, naabak kayo saan nga gaputa kurang ti persayo, naabak kayo taawan iti favor ko kada kayo. Taamin apay apo kuna ni Joshua adabasol yan takam. So dagiti failure tayo han na ited ti apo tapno upayen na ka. Apay ko mga ti Diyos ti number 1 na mangupay king ka, nakapuot ka pa ida kakabsat. Si kalat mangupay ta sarili. So nga, God did not intend you to fail tapno ma-discourage. Impalubos ti apo tapno evaluate ti sarili. Anak kurang ko. Dakad nagbasulag apo, dakad hangko sa ammo, dakad nagkuranga, anya apo isuro na. Tapno next time, amukton. So nga kakabsat, hangkay dapat maupupay ka, digiti failure ti panagbiyak. Nag-apply ka, di da ka in-accept. Nag-apply ka, di da ka in-accept. Kunam, anak siguro na ikari nga agobra. Saan kakabsat? Mabaling nga daham mo ammo. Kat no madiscobrem, baka hanggang to agap-applyan. Isudan to agap-apply kan. Number 3. Di maikatlo kakabsat nga rason ti discouragement. Fear of the future. Fear of the future. Anak ka na sound dito, fear of the future kakabsat. May isa nga rason nga datayo ket maupay. Kasi nukit kitan tay ti masakbayan kakabsat. Aya,
Digijay needs ti future. Kat kitantay kasla kuma. Kitam, hangkamot kang kanayo nga napigsa, di ngamin. Hangkamot kang kanayo nga nasalunat. Kat kung kunam ti sarilim, kasanod to nga rodon no agbasa, digiti anak ko ti college, kasanod mapagbasak to nga tapay ida, o awanang, nakarigrigat. Kas jailatan, fear of the future. Example na dito yung kakabsat, kat iti Numbers chapter 13, 31 to 33. The demands of life is greater than your capability. So, di jay di kwa na. Oh, the demands of life is bigger than your capability, kakabsat. So nga, siyempre, kasla basketball mo't deta ka. No, dadakkel ti kalaban nyo, kat nagbabatit kayo kakabsat, di pa nang rugrugit laban na abak tarik na yon. Ang ka di kakabsat. Amen? Agasam no ti kalaban mo kat 6 feet kada 6'5". Da kayo kakabsat kat below 5 feet kay amin. Ang dakurot lablaban yung kakabsat. Kung mo na kat win by default, deto yan, rep. Give up ka na tayo, bale, surrender kami. Naabak kan, di pa nang rugit laban, naabak kan. Kasi the demand is bigger than your capability. Kas tamot ti daddo mga mapaspasamak ka daday no dadduma. Ikakapanunod tayo ti masakbayan, umay ti anxiety, kadya anxiety, discouragement pa di jay kakabsat. Wala da nga rod kat, no kanuti parparikutem kan pampanunutem, dagiti nasakit nga inaramit ti tao ti naglabas, no isot pampanunutem, madepress ka. No ti pampanunutem, dagiti karit kan rigat mo ti agdama, ma-stress ka. Ngam no ti pampanunutem, dagiti di pa'y napasamak kakabsat, ag anxiety ka. Di ba? Oh, so nga, kitantay di Numbers 13, 31 to 33. Dagiti tumot nga minsan nga pulo kakabsat, nga ispya, awang pamati da. But the men that went up with him said, we be not able, kunadan tumag ngamin. Agasam no ti tao nga, kadduam ngamin kat puro negatibo, kakabsat, papanam nga ron. Awan na talaga, dapat ti kadduam ngamin agad ti positive, agpampanunot Amen, kakabsat. So nga da kayo nga agasawa, no negative ta asawam, dapat positive ka mag. Kasi no, agpada kayo nga negative, ang kakabsat, awan na maperdit lubong yo. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Diba? Oh, stronger. Inkumparada, digijay tao, kadakwada. Oh, anamat jay 32 nga rod. And they brought up an evil report, dakas nga damag. So nga hangamin nga puro dakas sa damag mo tiningding ganyo agakabsaan. Oh, kanayong kay ngagbuyat tulpo, di kat puro problema at nagyanta panunod yun ta. Pagipapapanam ti aming atataon, kapo ka di kita mabuybuyam. Awamot ba di nga intention ti tao, agpampanunod ka na ta, di kita buybuyam amon. The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Uni ka mo, dedan kakabsat nga pa nag-describe na. Amoyo ti kadadakkel, digijay tao kunada. Kas dakamla alun unen kunada kakabsat. Anya kadakadakkel na digita na yan. And all the people that we saw in it are men of great stature. Next. And there we saw the giants, the son of Anak. Oh, digitay anak ni Anak, the sons of the son. Namampay deta, which come of the giants. And we were in our sight, ti pa nagkita mit bagbagimi, kas kamlapad dudong. So we were in their sight. Gamituloy mo man, baka dapat next verse na takunahan agad. And Caleb is still the people, 30 sa dijay, verse 30. No dyan kagkamali. Oh, deta kabsat. Oh, and Caleb is still the people before Moses and said, Intayo, we are able, kunahan nga kastao. So, listen, imay isa nga pakaupayan tayo tibiyag. At no makita tayo, nga mamagdipay di problema, bumasit no ka di pamati tayo, maupay tayo. Kasla ma-demoralize tayo. Sino kada kayo tinapadasan at na-demoralizan kakabsat? Napadasan nyo at na-demoralizan? Well, amoy di nakikontesak kakabsat, idi high school at duat nakikontesak, preaching kan piano. Oh, tatimot problema, nalainga kag piano, ngam di mapangkubuyaan di gijay mun unang siya, kas damot laki war-kiwaran di piano kakabsat. Kat siya kat ba, simple-simple lang di piano. So nga di ko na nagat next.
North side ko na, dagat nakatrasag, dakinay kayat kakabsat, na demoralize ha. Oh. Ngam ijay preaching, apo, may the grace of God, dagat nag-champion tayo. Diba? Pero, fear of the future. Number 4, may kapat kakabsat. Nga pakaupayan tayo, criticism or opposition. No, damang dilaw king kagat maupay ka. Sino ka da kayo tikas day? No, damang dilaw king kagat pa-discourage kang kakabsat. Dore aw-awang karuden ko na. Kuna dagat, deti linutom kat na apgat unay. Kuna daging ka. Kuna kat, dagit ito agluto tumami sa karuden. Kuna mutan. Kamusta bang banog? Ti tao. Amo ko na. O di na discourage kang kakabsat. Amen? Madi kakabsat. Kat ibagada lang na apgad. Kat anak ko maproblema na ta. Di kat among tong maminsan. Diba? No na apgad. Di kasuyatan ti sa nga balde. Tapno mapnag dangahan na apgadan kakabsat. Diba? Pero amom no hamo mahandle deto yung abanag. Isot downfall mo deto. Criticism. You see that? Amen? Kitam di Nehemiah chapter 4 verses 1 to 3. Nehemiah chapter 4 verses 1 to 3. Anak ko na nadjay kakabsat. Sinabil mo man? Nehemiah chapter 4. But it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. Kuna na. Diba? Kasi di kiti Hudyo, patpatak din the jay wall. At nadadail nga ron. Kat ni Nehemiah, nadadagsanan, na kakaasimot piman, deti nasyon ti Diyos, awamot ti padernan, kastoy mutten, nakamadmadi. So nga kuna nagigitaw, patakdirin tayo, deti city of God, kunana. Kat nagtimulong dagiti Hudyo. Umaymot ti deti Sanballat kang tubaya nga, mapandamat kat katawaan. Iso digiti makuna nga, bully ti panagbiag. Kaya, amoyt bully, kantsaw. Kantsa-kantsawan dan. Hala nga kantsaw, ti ubraan na, talaga nga absat nga demoralize. What do these people Diyos kunada? Ano brother, ito yung nakakapsot nga Hudyo. Diba? Awang kay kaya da. Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stone out of the heap? Kaya da nga rudmod, kat na awanan na. Bayan nyo di kitang kunada nga kakapsat. Verse number 3. Now Tobiah the Ammonite was by him. And he said, even that which they built, kunada, amon deta inobrada. No agbatay lat mesa ka bilit dita, matulid deta ori kita awan siting to ubrada. Kita paunay ka de kita nga balikasen kakabsat. You know, sometimes harsh words can wound deeply. Amuyo deta. Paunay ka di Giant. No nag-English si Erwin. You know? Ibagaman Erwin, harsh words can wound deeply. Di ba? Harsh words, amuyo harsh words. Dagi tinasasakit nga balikas. Mangted, nauneg nga sugat. Kung naman na, harsh words. Tarigat pa nga pronounce, ano? Harsh words. Okay? Harsh words. Kung na man, when harsh words can wound deeply. Namamuyo by the grace of God. Ori siya kat adamot kastarik na kaya. Ngano dete adag sa oging kagat kasla. Awang bilib mo, maupay kaya. Diyong ubraam. Biya malanganan ko na. You know, kunak apo madi. Kasla ubing-ubing nga panunot de apo kunak. I need to overcome this. So nga, listen kakabsat. Di kito, i-mention ko ti causes. Haang, numan pa'y realidad dati biyag mo, ti kayat ko nga sa uwan, an nga isudan to pagrason mo nga, di ba ko na ni pastor, iso nga maupayak kasi, di ba? May sangar, di ko na nga cost discouragement. Haang ko nga ibaga deto, itapno apunerang ka kakabsat. Ibagbagak deto, itapno tulungan ka nga ma-overcome mo dito nga weakness. Amen, kakabsat. Number 5, na cause discouragement, physical and emotional fatigue. Eta, nabannog kan kakabsat, kat kitaam kat adupay labaam, di ka nga rod ba discourage. Amen. Hello. Hello, dagayot ta. Si bibiyag kayo pa, amen. Agasam ta nag-overtime ka pa nga napan nagubra. Sumangpod ka, di kita anak mo, karaiwarat bado da. Sinungorod mo tatati nagragragsak ako nam, let's celebrate. Kunam, awan nagagabsat. Awan. Amen. Actually, sometimes we call it discouragement, but it's just exhaustion. Nabannog ka lang kakabsat. Kagat maturugan. Kapila maturog, 10 minutes, 15 minutes. Tapos nung bumangon ka, kakabsat.
Press command tautet mo. Amen, kakabsat. Kay bagata kaabay mo. Ang kakat maturog gaminan, Brad, ko naman. Okay? Okay, tata kakabsat. How to overcome discouragement. Okay? How to overcome discouragement. May sanat itid ko pela kada kayo Isa pelang. When, awan time man. DJ causes, dakila ba nagkada kay di jayan kakabsat. Natugkik kay jayan. Dito how to overcome. Ti umuna kakabsat no ko dita. Number 1, pour out your heart to God. Basta. Pour out your heart. Hamo kung kuna nga, mapuno akon, kung kuna, ibalang mo nga mina, api nga mina punwang, paunay ka mo. Api ipalubos mo nga mapuno ka nga min, ibalang mo Pangi-pour out sa Facebook, maddi agam sa amoy pour out yan ta Facebook, ni Apo Diyos ti pangi-pour out Psalm 62:8, anak ko na. Kunana di Psalm 62 verse 8. Dito di kunana na Wala iba mo. Psalms chapter 62. Trust in Him at all times, ye people, pour out your heart before Him. Kita, sinot pangibuksilam, kan pangibukbukam, day tanga pungtot mo, kan stress mo, sino kakabsat? Haang nga kadagita plato, kada kaserola tabalayo. Kasi no isot ng ibukbukam kakabsat, agbalinda nga flying saucer. Awatan nyo. Dapat ti pangibukruam, pangibukbukam, saan nga ijay asawa mo no anak mo. Ramraman mo ida, ti pangibukbukam ni Apo Diyos kakabsat. Pour out. Tell Him exactly how you feel. Pastor, hangat nga dagas nga ibagat iti Apo nga umaaktibiyagan. Kat ibagam lata akat iso nga ro, ti reality. Sama ko na Apo, nabannog ako nga obra. Kastoy kadlatan Apo, lawlawagam kat ti panunot ko, anat obra Apo. Ibagam. Nakita yo? Ay kastoy gaya, mabaling ko gaya nga ibagagan Apo. Uray di iti negatibo. Kat iso nga rod, kuna nga rod ni, pour out your heart, anat pour out kakabsat, kat dinagyan, anat nagyan tabiyag mo, kat puro negatibo. Isot i-pour out mo ti Apo. Naawatan nyo kakabsat. Sino kada kayo ti practice na deto, pour out your heart to God. Hanyo pa'y napadasan? Ay, kakabsat, sumad lang nga nakadagdag sana. I-pour out yun ti Apo. Amoy ni David, sometimes kakabsat, he will turn his complaints to the Lord. Hindi complain na ti pa nagbiag. Hanamat ko na Apo nga deti ag-complain akan ka ada complain ki panunod ko. Ibagak lang Apo ngam saan ko nga i-complain kan kangam. Kayat ko man lang ibukbuk kan ka deti Apo nga dati panunod ko. Ngam kayat ko nga lawlawagan nak. Please turn my complaints into praises Apo. Balyaran man di panunot ko nga digito, nga pagrek-reklamwak na balag ti panagbiag. Iso ko mati pangiday-dayawak kan ka digito, nga rigrigat ko. Sige man Apo, kasanot pumayak di panunot ko Apo, kasanong ag-switch ko naman. Pour out your heart unto God. Amen, kakabsat? Tuloy tayo no maminsan. Amen. Nablesan kayo mula ka, dati message tayo kakabsat, itang malam. Amen. Ilakman di kita dumang adatasum no si bibiyag dapay no tungtong labdan. Kaya nga datamawi nablesan kay mo lang. Amen. Oo nay kang kakabsat digiti ati preaching nga talaga nga perme ay kakabsat. Kas kailan nagigup ti bulalo nga adapata na. Amen. Digiti ti message made in the Philippines. Digiti kakabsat. Ni Apo Diyos nagapo na dahil kami sa karante Apo, thank you. At bendisyonan na kami, paiso Apo. Dakil abanag nga ma-identify mi, dagiti causes discouragement. Kung dakil abanag nga maawatan mi, nga ti problem, saan nga dagiti problema? Ti problema, di mapukawan kam Apo ti puso, we lose heart, mapukaw di courage mi. So nga, Apo, ikan na kam dito nga courage. Nga mangsango, dagiti unmet expectation, failure, mangsango dagiti pagbutngan ti masakbayan. Sangwan mi dagiti mang-criticize kada kami.
Then ikan na kam ti courage nga agtultuloy uri na banbannog ti bagi ken rikrik na Apo. Give us that courage, Lord, to keep on going and to serve you with our might. Bless Preacher Glenn and family and all the rest in Jesus' name. Amen and amen.